Txalo bat, Josu Agirreri. Arratsaldeon. Karpa leporaino beteta dago, Ez da, konturatu zarien. 3 gauza esango ditut. Oindala hilabete batzuk, goiz batian, Eba juezen deia jaso nuen. Ni, zerrendan joateko proposatuz eztan, ez? Ni momentu hartan, arrasaten deguan lanian, ze beste ibartar asko bezala, ez dute ibarren lan eitzen. Nire lana, kanpoan bilatu behar izan dut. Publikoki esan behar dut, Eibarrez eta Eibartarrez zeharo maiteminduta dagoen emakume baten deia izan zela. Tenemos una candidata absolutamente enamorada de Eibar y de los eibarreses, y no es poco. Segunda cosa, zer ez tozue aurkitzuko gure proiektuan. Begira, inora eruaten ez gaituzten liskarrantzuak. Gu ez dakau denborarik, beti bestei aurpegiratzen zer ez duten egin edo zer egiten duten txarto. Horretarako ez dakau denborarik. Tenemos que ser constructivos, porque no nos queda otra. Ya basta de destruir empresas en Eibar, ya basta de destruir empleos en Eibar, ya basta de destruir relaciones humanas entre eibarreses, hayan nacido donde hayan nacido. Hirugarren gauza, zertan datza orduan gure proiektua, en qué consiste? Bueno, gu Eibarko industriaz arro gaudela esaten dugu beti, baina ezin dugu Eibarko industria museo baten sartuta euki. Museotikan atera behar dugu. Ezin gara egon beti gure oroitzapen melankolikoetan sartuta. Hay que ayudar a las empresas eibarresas a que creen trabajo en Eibar, a que creen puestos de trabajo para eibarreses. Y sobre todo hay que estar ahí y hay que ayudar a los eibarreses que sufren porque no tienen trabajo o que sufren porque están en cualquier situación de precariedad. Hay que estar junto al que sufre siempre. Hori da gure modeloa. Eta hori da Eibarko Eusko Alderdi Jeltzalearen modeloa. Ilusioa eta lana. Gora Eibar! Eskerrik asko, Josu.